Jonas Sangyok Assam pen pharangke bangin koi aphan media fellowship aphan kangwai. Minister of Home Affairs Northeast in charge Joint Secretary Kar Benglong Kebang MOS kichun che aputhak kachingwai. Langka Vijayne Kolonga Inglong Birik Awar Don Pharo Isira Flikep Arat Sok Pharo Kero Atum Non Ke Kachong Dat Nang Ada berta long pen berta than bang thare harmony be non bertang ton pen arjikta Jonas Sangyok Assam pen ba en ko pherang ke aphan media fellowship kipipon alam aru kreser cap arni amen pangdak pon tang do Bangin koi media fellowship ke long apherang ke angbong karbiang long pen ferang ke sonju borata longdun ferang ke bora ke difu karbiang long pen amar asom abirta alo long birta chalak ke tokdun abang alang litum aphan media fellowship ke long alo aru inko rak ke thomarni guwahati arong supia long pajirpon ladak chethan name media fellowship ke claim apherang ke aphan asam pachetang asai campaign suri phokep atangka panong pontang lo Karbiang long rong supi dipu alam aru kreser cap arni nangkesud Minister of Home Affairs Northeast in charge of Joint Secretary Satyendra Garg apan Karbiang long Autonomous Council CEM tuliram rong hanglapen ari jangho EM MEC atum chipan chinirunsi poho choyong thorlapen jomborong haihoi pajirdun Karbiang long Autonomous Council akimi Secretariat along kipado amaya longta nihang ni rep Hemrit kelang asaikam Joint Secretariat Satyendra Garg lapen Karbiang long Autonomous Council Deputy Commissioner lapen SP Angbong MOS kichun che aputhak kachingwai along paledam RD ki do amaya long MOS arida kachipi asongja longsudar singnar kangjang terang MOS OSD Alvin Teron Haihui Arlenge Theatum Chetongdun Baithalang so LA constituency MLA Mansingrong Pita Laso Amailong Chetongdun मेरे लिए ये पहला अवसर था यहाँ पे आने का दीपू आने का और ये जब से 2011 से ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूपीडीएस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब से इसका इम्प्लीमेंटेशन हर साल रिव्यू होता है जैसा कि मेमोरेंडम में वो इसमें प्रोवाइड हुआ था पिछले 2 सालों से क्योंकि मैं इसका रिव्यू कर रहा था तो इसमें मैंने ये कहा था कि जब भी अवसर मिलेगा मैं खुद वहाँ पे दीपू आके और डिटेल में इनका जो इसके प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और पिछले 7 सालों में जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको तो ठीक बात है लेकिन अभी भी कुछ उसके जो प्रोविजंस हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से हम उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इसमें हमने आज क्लॉज बाई क्लॉज सब क्लॉज बाई सब क्लॉज एक चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने काउंसिल के सामने और पूरे लगभग सारे कंसर्न ऑफिसर्स थे इवन स्टेट गवर्नमेंट के हमारे कमिश्नर हिल एरिया के लोग ऑफिसर आए थे तो उसमें हमने रिव्यू किया तो उसमें हमने एक चीज़ पाया कि एक्शन अभी भी 3 लेवल पे अभी भी करना है कुछ चीज़ें ऐसी हमने देखी डिस्कवर किया जो काउंसिल एरिया में भी अभी होनी है जैसे कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है कोई कंसल्टेंट से बात हुआ है उसके बाद में उसको आगे बढ़ाना है या कॉन्सेप्ट पेपर बनाना है तो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स काउंसिल कर रही है लेकिन कुछ चीज़ों को अभी और करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वो पहला स्टेप वो नहीं होगा तो आगे वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसमें एक चीज़ अभी जो एक इसमें रह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को Caribbean Autonomous Council MOS implement signing হয়েছে সাপোর্ট করেছে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ও ইউপিডি সরকার যে কাউন্সিলৰ কনফারেন্সে আমি কেন্দ্র সরকার মিনিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স Northeast in charge Joint Secretary আমাৰ যিটো MOS পেকেজ পইণ্ট ৱাইজ ক্লজ ৱাইজ ডিটেইলছ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ লগতে ছিগনেটৰিজবিলাক আহিছে আৰু গোটেইখিনি পইণ্টবিলাক Bogajan Block Congress atum Chipatir Pipen Aruni Pai Kreser Cap Arni Bogajan SDO Civil Arideng Epakpin Pura Lokapachir Dam Abirta Card News Perangke Bogajan Pen Berta Nang Pale Ada por phai Kresia por malongpen Congress amethanga sai malongpen Bogajan Block Congress amaipu Chandro Katharpen Chipahim Phupon amai along Alhui Amanpen Abarim MLA Klengdun Ingti District Congress Pen Suren Singnar Nipen Sangma District Mohila Congress Pen Elis Teron P Kadom Prerang P Lapen Congress along Arpugidotum Chetongdun
Methang asahem pen armuka chejeng pado ponsi bogajan SDO civil asahem along palisi pinpur along kejong pon 2016 aninkan parliament along kacherai pon abil mate citizenship amendment bill aputha comment to neta chedondun dekthepu ajoksi armuka chejeng pen pinpur alo pajir damsi birta ripdun long নহয় কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি হয় আমি বকাচান ব্লক কংগ্ৰেছৰ আমি এটা প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ এইটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ওপৰত এইটো আমি কিয় কৰিছোঁ এইটো কথাটো লৈ আসাম এটা বহুত পিছপৰা ষ্টেট সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ সময়তো স্পেচিয়েল কেটেগৰী দিয়া হৈছে আসামত বহুত আমাৰ চাকৰিৰ সমস্যা আছে এইটো আমাৰ বহুত চাকৰি লওক আপোনাৰ এইটো বিজনেছ হওক আপোনাৰ এইটো সমস্যা আছে কাৰ্বি আংলং যদি এইটো ওপৰত যদি বিটিখেই যদি বিজেপি চৰকাৰ মতে যদি লৈ আনে আমাৰ সমস্যা বহুত বাঢ়িহে যাব এই আজি চৰকাৰ যে আমাৰ এটা ফানে নজৰে তাৰ ওপৰত যদি বিদেশী আহি বহে তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম বাঢ়ি যাব সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছৰ আমি এইটো বিৰোধী কৰিছোঁ চৰকাৰে যিটো মানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল যিটো এওঁলোকে আইন হিচাপে কৰিব বিচাৰিছে সেইটো অতি সোনকালে এওঁলোকে এইটো বাদ দিব লাগে বৰ্জন কৰিব লাগে আৰু আমি সেইটোৱে দাবী কৰিছোঁ যে যেহেতু NRC হৈ আছে এতিয়া NRC হৈ থকা ক্ষেত্ৰত যেহেতু আমি ভালে পাইছোঁ যে আমাৰ গোটেই অসমবাসী খিলঞ্জীয়া যিসকল আছে এওঁলোকৰ নেতৃত্বত এসময়ত আমি বাংলাদেশী বুলিয়ে নহয় মানে বিদেশীক আমি ইয়াৰ পৰা বিতৰণ কৰিব লাগে বুলি যিটো মানে প্ৰাণ আহুতি যে 855 জন শ্বহীদ হৈছিলে সেইটো মৰ্মে যিটো NRC প্ৰস্তুত হৈ আছে যিহেতু কাম যিটো অগ্ৰগতি গৈ আছে সেইটো নৎসাত কৰি এওঁলোকে যে আকৌ নাগৰিকত্ব সংশোধন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লেতো এই NRCটো কোনো মূল্য নাই যেহেতু আমি সকলোৱে মানি লৈছোঁ অসমবাসী ৰাইজে ইৰেছপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰিড এণ্ড ৰিলিজন আৰু কমিউনিটিজ সকলোৱে আমি মানি লৈছোঁ যে 1971 মাৰ্চ 24ৰ আগলৈকে অহা যিসকল ৰাইজ আমাৰ অসমলৈ আহিছে এওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু যদি এইটো বিল যদি হয় তেতিয়া অসমৰ কাৰণে এইটো বৰ ধ্বংসমূলক হ'ব ধ্বংসকাৰী এটা আইন হ'ব আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াত স্থান নোহোৱা হ'ব যিহেতু এইটো আইন হ'লেই যে 1971 মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আহা যোৱাকালিলৈকে আহি পোৱা যিটো ফৰেনাৰ্ছ আছে এওঁলোকতো নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু আমি জানো যে যেতিয়া বাংলাদেশী হিন্দুসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে এইটো ভোট বেংক কৰিবলৈ গৈছে বিজেপিয়ে যদি সেইটো হয় যদি লাখ লাখ আহে এওঁলোকেতো ৰাজস্থানত নাযায় এওঁলোকেতো গুজৰাটতো নাযায় এওঁলোকে মোদী ৰাজ্যত গুজৰাটতো নাযায় UPত নাযায় বিহাৰ নাযায় মহাৰাষ্ট্ৰ নাযায় আহিবতো আমাৰ অসমত এইটো বিশেষ কাৰ্বি আংলংটো অতি মানে এইটো দুখ অৱস্থা হ'ব এইটো পানী হাত নচৰা অৱস্থা হ'ব যেহেতু ইয়াত মাটি দেখিবলৈ ইয়াতেই আহিব গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সকলো অকল কংগ্ৰেছ বুলিয়ে নহয় সেকুলাৰ যিমান পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে একগোট হৈছে আৰু একগোট হ'বই আৰু জাতীয় দল সংগঠন ছাত্ৰ দল সংগঠন যিমান আছে আমি একত্ৰিত হৈ এইটো বিজয় কৰি যাম আৰু কৰি যামেই নিৰ্মালম চপৰ ফান্দিনৰ ফাৰ্মা বেটাং মুটন পনিকছিনা Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dhina movie putat betalong bang tulo number 9 bitung constituency arlo kolonga ara inglong berek ahawar kadoko ve sar bang plimate kathar arong terona rong bia rong laben rong hang arong pangrumpet pen don pharoi sira plido lapen sok hidi jiri pharo troksi susedo ningkan krihini aprangke bangso hawar atum adon tinta sok puru pleng tir saide lapen adon tinta sok pensi ka choklemi atheke kawena atum sitame hala so hotke sok mon pharoi sike roilong posi chethan Bonta suri hirara trokan ningkan phipen ke hidia jo lang ke pali avar sai ka vedet ajok ningkan krihini angbong sok chuti kilong le detlo alang li tumpen ka thana tengke pinana ningkan malom hidi lang ke pon alang ahor sarkar pen ka slam pon pabeng hoya jok non ke nahok pen talang chupon no dak jok sila pon ningkan da sai chuti kilong le detlo posi chini dun laya hidia jo non ke nok theng the hai hui choklem ritilo sitame sokate kya hut ason hemtun ka boje ijia ja kong chilong wang vedetlo la so jok ki ong dunga tu meghalaya habar andam si koila ki phur ka chongda damatum dopik glopusi berta longdun lan chota kali anarlo aporo te tibok terai arong bitheta ka chongda dam thaya jok arong tin tame ingsam de masonsi mandetlo lahai arong raratuma kiduk akisunga tirialam ka chini jia phan aruni phai kresur cap arni ksa kolonga head branch hin pen patir pi ponsi adima klong alongan kahumri dam patodam mai phu humson deron chunbang imbe pen danglok baburam ronghang thonison be komol bila pen ksa long claim sip abang photum chetong dun kathar arong along alang litum humri dam si sarjon singh kathar ahong pharla long ksa tumpen alang lituma kisung akiduk alam thi chejai dun KSA kolonga head branch penta sarkar phan alang lituma kisunga kiduk alam the nang song pidun popusi ning pathete kang kat news opherang ke hundor kropen nang ki lobirta bang sorong omen ke ko puiglon de dake lumjong kathararong kaduk widon ko ando dake du don thongke ladak e don pen hidi ke ong ne ya tumta chiri kon bakdo akawi nai ta chiring koi chiring ko la poson di ante ladak kan ko an wak nang tum sai ka chuti kilong le la poson ke do sai tuki long le lang kawi pen ko no ningkan krisita upchet kan ni lo ante la so sai chuti kilong le det pen ajok nang tum ko pipi ton tenon ke ka chok tem ka chodam bom ke ahok lo chuklen chodam adhoga tum nok chu e lo adhoga tum hajra chudun lo adhoga tum meghaloi pe ne chongda dam lo hajar lo lahele bang so lang ka vedare ko pia jo ini tu so hidi long non lang ka vedar lo ahok sir so alang kawe joy ni bang ke hadak inten dak lo amat nang rap le de lo halang bong long le dutan lo ama si puta wang ne puta damune ma bang aroi se dam ju lo sir la bino ke no na leteng la pen lang ka selama war sai don le long poson te la so hidi lom non ti kilong lang ma cuti kilong isa lape no na mata cuti kilong aprang ladak lang ki do vera hutang litum don pen so kan an bak long ahok lo aso nilitum la pulang homporno cuklen cudam long hut bangke don pen komna ta mon pharu thomasok nilitum lo non la bangso lang avede pen man nilitum non bangke avede lo ma hajira mujura lo nilitum kidun pen si jepang reng pisu supe antera li pen puik thala so alang kaselam komat atum si kaselam ki kontraktor tong ke chok che la puma mate hala alang daga selam la blok tum tong ke chok che la puma ato ku je haladak pen ahok asengson 15 16 asengson nang pali lo nang pali pen akam claim lo amat nilitum rong aso bang chini ne dalo nang ke claim pi bang patang te dat si nilitum theklong lor lo nang litum so alang ka via kisu ke do putak nang litum dak kel amasina to lobitung MSC lo mate non ke CM lo ta tu liram lo hang alang li phanang litum ko pini la so alam ka pinpur dam dulu ma pinpur dam dulu pinpur dam do seta akam he nang pe pleng pe dalo alang li pen ko pini nang ke chak don aposon duma alang li mi thang se chak wek ni nang pi pop la he non ke dam tang le son na ko nang chak ni lo la pen non si man ko non na pi te ni labang ini tum kar bilo charli asong de ke ase pen bangke un ana bangke mane tum pressurize kita group rasin tum bangke council fan pache ni pon an kini tum che songun bo la bang suarong ka develop ya fan bangni tum bori pon la dak chot kalin tum dadar arong ta rong asar long ni tum dami arong pin sin ni tum dami le sinam dak pini pen pangcheng pon lo la sin tum la bang so alang ka ve pen tum tum che son pola pen tum cherap tun vek po
Bukajan sub division Khatkoti Thana Angkang Lahorejan Arong Along Aru Kriser Cap Adap Ignar Katumpra Ajok Pisuso Adimalong Amat Apan Damnanglu Khatkoti Police Station ke Palo Angkang Lahorejan Arong Along Habit Ignar Katumpra Pen Pisuso Bahani Apran ke Damnang Apran kedan Atmamen Muni Dewi Arta Thongke Prapo Lapen Asupi Amen Puja Kumari Arta Ningkan ke Thompusi Bangtheklo Ada berita Bangla pasangkan konten iklo dume thangme kardong